Patal fatulo Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo yeso fo. A mai so tapo inga tama matina matua malo le soifua e usinen fa. E uina whaapea mai le pulenga o tāpen penanga le Chocom o lo o iai le vaenga whaapitoa mo le au whaasalau I mulinu ule taimi o le fono tele. Pei ta ia le umwhai na whailo mai ni whaatotonga o le nā vaenga whaapitoa mo le au whaasalau e fua iai ngā ruenga whaatino atu stala. E o mai I taimi nei o lo whaalo lava le ami o tonu o le whaai unga whai. Na tofi ai se ofisa whaasalau mai New Zealand ngā lulu e whaatasi. Ma le ofisa whaasalau o le malo e lato te whaalāwi loa tau ulmanga o le whanau. Ai ua tu mai a yainga, mo nisi tu si talai awala e mawhai ai, o na o lato maua whaamtalanga o taulmanga o le Chocom. O na a yainga o le fili mai o tu stala e lato te lipotia mai whaamtalanga, mo isi tu stala o se tu langa e lamatia ai, le whaamaoni o le ngāluenga whaasalalau peitai. E le o tu mamaina I tai o le asosi whaasalalau a Samoa le Joas, lea mata upu talu wa tu mamaina ai anga waa, masila fio tu stala Samoa, ai o le muli ta ia e le pulenga o le Chocom moana sini, e au fiai ma le anga whaatem kalasi ai o le ami o tonu. O lo whaawau lava ona whaia whiutana inga I le vā o le pulenga o le Chocom I Samoa, ma le asosio le au whaasalau I Samoa le Joas e aunga umalava, I se taunu unga manuia ma tau le leia o le wha moe o tali ngā malo o lo tātou atano. E nisi o tala, e silia le afa miliona tala, le tau ta avale 5, le ua wha mea alofa mai le malo Japani I le pulenga o le sua vai Samoa. O le vai sonei lea na tau awalo iai le fionga le minista olo a fuafitiva ai lea mea alofa. Sao noa olo, o ta avale nei, o le afa au ngā I le ngā luenga o whenga iai malatou, e le ngata I le saunga le mua le au whai ngā luenga, ai o le wha moe ina o le au nanga I le atunu. Peitai ua sautua lasi le sao Japani I a Samoa, ma le si itio le au nanga tau suawai, msau no ailo na sui I Samoa senta keisuke. O ta vale nei, ua au mai ai lalo lana por kalama le Grassroot Human Security Project le CCP, e soani I le pulenga o le suawai, e wha au atu lana tau tua ato toa I a Samoa atoa, e au fiai manu I tua. O le 5 Toyota Land Cruiser 4x4 por whawili, o se whamonianga ua whetaui mata pinanga le mtanga luenga mo le Chocom. O le asa tona I Leilua tasi o Septema, o le a whai ai le sao Samoa le International Coastal Cleanup Day. Mawala au li ai whala apotonga ma le atunu e langolango I mata upu tau I le te te atu, I le whao tau tā I sami, ma le whaasawina o le si o manga. Ai o so whaapitoa le nei e tau la I le wha maino ngā tai whale, ai o stasi a wala e tau atu ai fo ia a fianga o mea ola ngā tai whale mai le wha tauta. O le asto na I nei se te malua tasi o le a wha tau nuu iai le wha mamawhai tele, I vaenga e wha mai le whale ainga I muli nuu, o le wafu I sa le lolonga, le wha ka sa I sa talo, ma le si upapa I solo, e na o le tolu I tu la mo le ngā ruenga wha mama, mai le ono I le iwa I le tai au. O ta ua le vaenga o lo ta penaina le ngā ruenga wha mama le SRWMA po o le Samoa Recycling Management Association o lo awai o le afsoso antele le wha lo atu o le ta ua o le puipuia o tato sami. Ua sauwhanga atu ai nei mo le taimi mua se au soka tamaita I Samoa I le FIFA U-17 Women's World Cup in Morocco I le tausanga whaulua o lua 5. I na ua manu malo le tālonga ma New Caledonia le lua I le leai I suva. Ma se e atu ai loa I le final o le OFC Under-16 le sa ili ai le siampini. Find the space behind the New Caledonia defense. Here comes Lepai. Can she have the space? Yes, she does. Comes in with the right and yes, she slides it through. Lepai takes Samoa early in the lead. Here in the 3rd minute of play. Again, the space inside. Does well, pass it to Nansen. Nansen, just be patient and place it neatly. Nansen in the 6th minute of play. Takes Samoa up by 2-0. And here Devo with an opportunity. Samoa has qualified for the FIFA Under-17 World Cup. I wha maumongo le au soka tamaita I Samoa I tausanga ua tonai, sao o lava
I le sa ilinga o le aueanga vaa le OFC Under 20 sa tulanga lua ai i le lua fesuluono e tulanga tolu lua o lua tolu. O le astona inei, sa ili le siampini o le OFC Under 16 e ta alo ai Samoa a le o New Zealand o Tonga. Ua whaalau loa nei fo i le FIFA ma le WHO i tangata ta alo soka uma o le laulangi a afianga o le ulu ma le manuanga o le whai ai sa itulau mai ta longa e tatawa na no fouta ma malamalama i ei tama mateine ta alo. O lo whaapea mai lea lapta inga e ta ua le sila fia o manuanga o le whai ai ma e tatawa na ave i ei le whaamuamua. O whautua ina, a whaina e a fia pe na a fia lo ulu o fōlinga o lo ua ma le tino e tatau ona vaai pe ua e maua i a unga e wha umi o le tolu waso o mauai oe e pe o le tinga o le ulu pe i a pā whaafau mapuai le pāleni ni niva ma le tū le leio o vai ne nefu le vaai ma pe ua ta ilua tangata e te iloa atu le fia le malamalama ma le pisa tau ngalo mea, tau le manatua le mea na tupu, o le mautinoa se mea e whai ngatao na moe ma whai ngatao na tau la i le mawhawhau se mea tasi. O whautua ina foi, so se isi lava ua iai a unga, o le manuanga o le whai ai e peo na ta ua ilunga tu ulo le malae, a eva ai se fō mai i se taimi wawe lava. Tala nao le nei tu la, a manuia taulumanga o le nei fo i asau. Wati tele i le taulanga i e fia le umanto e bal a mawalo so i tua la lele ia tātou pasi o le so ia le nupi pale tua ngavale o le tanga i atu le o i le National Bank of Samoa ia maisi paloloa o le pale o le malo office o le malo patasi ai ma kapeneta ko e paso solo al tato me pu ate du mai o ia le pasao le fisi ma tapele ia ma le Vodafone ia to pu atu tato me pu ate tato bank o le ANC ia o le wala la ya alwa ngai tai o le Bayer Street la le a sau mele wati e tau i te o te pus ya McDonald o le magpala i sa le upi o le tanto library le ya o le solo mai la le luma o le PSP, le bank, ya pasolo al inicio, cuando lo tanto pasó solo al le pongo vaya la tu mai le Bayer Street la lea, ya, McDonald, ale la tanto wanga ia tu wanga o separado, o le va ia tu le palotina, le maoto tina. Le que dice de Luma, lo que me dice para lo RSA. Patana tonuale que dice ole Palatina RSA. Yo le bank la National Bank of Samoa le pa solo a toile o ya. Leso mayama le Palatina National Bank of Samoa. A Palatina le o le pale leo polo Costa lena toi papo pale kuaya ya so ya toi papo pale polo so a manita noa ya mantuta no i se pale makesi ta apa yo mantua o pale kuai la pale ya o le tano male pale leo even o pale makesi male pale o even ya sa ya spe walepa Fantasia la ma le pare tasi le pal tuai le pale lo patele le batele ia pale ia ya pale ia tolu tu patasi o pale ia
salona ang toi pa poa ya o do fanga yo boleva na ya ta tu so mai pa ole ACP ola ko de ngol palele desa so mal marketing ole pa ya tu la ole plaza ole si tu awala le tu wat wai pa po ya tu ta tu wata man ole plaza oi po palele ne ole para moles le supermarket de moles le la o ye no fanga le tu ang pale pe apa ilata ya officer de malo ya officer vai officer moli IPC ya baltel de officer malo o toni wa ta yele pale olombo lesi ya so ya la tu supermarket ya le o tu wa ga nu pi pale o le plaza le nu pi pa to janga ya tu o ya Veni pada orang partile ya male the national bank lao Samoa mata mo pile lao Samoa le so tatu wasia ya le pas malalo no fanga pisi le pao na tele ia tatou pasi mapae e po to e po ia tu ainga e bea kako pasi lau papa ia pe wai sa unia tu po ya le utanga ia tu le pa apa la o puni la wa mata na sua tu tonu o mo le tato market po sa lalo market po le tu e sipi song ya o le o to po sia tato market di sa lalo malo sia le la sa mo le nei vai tau i te mi po to uruai nai ua ya ele mama patel ke de na mango le pau